Ahoj ľudí, dnes si zase zahráme Pet Simulator X s tým, že mi Trino dal huge Scary Gorgio a ja sa ho pokúsim predať do 10 minút, tak ideme na to. Už sme v Trading Plaze a ja sa pozriem, kto je tu bohatý a pošlem mu trade. Čo mi nabídne, vidím tu exkluzívne vajíčko a 5-5B gemov celkom nice, ale šeknu, ať pridá 1B. On ubral 2B, ale on si to všimol až Frino pri strihu, to je los, ale nevadí. No možno trochu áno. Nejaké gemy by sme mali a teraz ešte utratiť to vajco. Celkem OK, berú to. Trino, dej mi odmienu a ja padám u příštího videa, čau.